Ino ni thoko ya Mutindwa iria twikire muhu thutha wa mwaki gututhuka utuku wa gukia umuthi na gucina indo itiganite ugitiga Onjoria magitara hathara ya mamirioni ma mbeca. Mwaki uyu thutha wa gututhuka ni utheremire na ihenya na matinahota kuhonokia kindu. Ngari cia kuhoria mwaki iria ikinyire mbere itiuma na mai ma kuigana na maabitha mbiraru nio mokire na ngari ciao cia thima mwaki guteithiriria na matigirira mwaki ni wahora. Hapo tu na wenzako wewe. Biacara cia nguo cia mutumba, iratu na irio nicio ciendagio thoko-ini ino ibanda-ini 600 igikuruhania Onjoria makiria ma 2,000 aria makoretwo makimathira uboco wao wa o muthenya thoko-ini ino. Josiah Mutinda ni umwe wa Onjoria aya uria wendagia iratu na nguo, na wira wake akoragwo andikite andu 3 na thutha wa wira wake kuhia atigitwo agitara hathara ya ciringi 300,000 guku nake Kilonzo agitara hathara ya ciringi 250 undu uria matigite na ruo ruingi. Ilianza muda wa saa 8:30 usiku ndio nilipigiwa simu na wana security wetu, ndio tukakuja mbio. Moto tukiingia ilikuwa saidia huko juu, ndio kakuja katufikia tukiwa tu hapa. Tuadhiri pakubwa kama wazazi, na kama tunajua hii serikali ni ya hustlers kama sisi, so we need support from the government, manake hapa ndio everything. Raban Muriuki akoretwo thoko-ini ino kwa ihinda ria miaka 32 akiuga matire mahirwo ringi. Onjoria ingi makiuga kiria mundu athukumaga o muthenya nikio ahingagia mabataro ma family yake, nakio kuona amwao mari na ngombo marariha. Ndagikano guti mundu ngena kindu giakire for the daily bread tugeta irio iria ikurio muthenya wa muthiko wake wakere ciana kuri ciana ndege cigatetu no korwa matina mbe kuri andu marari na maroni haha. Juu wengi watoto tuko nao shule, wengi hapa ni single mothers. Kama mimi ni single mother, siwezi sema mimi niko na bwana nitaenda nimwambie nisaidie. Hii ndio soko yetu ya karibu, kila kitu tunanunuanga almost hapa Mutindwa. Akiaria thutha wa gucerera Onjoria ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja augete ni kuhe Onjoria ya ciringi milioni 3 kuria o mwonjoria ekwamukira ciringi 5,000 mihango ekiariro ya uria thoko ino ekwambiriria gwakwo orio. So I will make sure you get support in cash. I will start with 3 million shillings ambayo nitapatia chairman, nakupatia mita 3 of the 600, give it of them first 5,000. Sawa? Of the traders that we have. We see what other help. Maybe kuna njia, kuna unajua wamama wanajua kutafuta vitu. Sasa kama una njia nyingine tuende kwa ministry watuongezee. Ni sawa. Ministry of Trade nimeona umetweet kwa Moses. Sakaja hamwe na atongoria angi a county aria megwikinyitie thoko-ini ino ni makomithitie miaki ino iria koretwo igitwara Onjoria hathara nene, akiuga uthuthuria ni ukwambikwo niguo kuhitana na undu uyu. Na hata kabla haja amekuwa soni, nimemwambia head of NIS, we must arrest these culprits who are burning markets. Kuna watu 43 wanasema kuna title ya Toi. Kuna watu wanasemanga kuna title ya Gikomba. I've told them if you have a title for Gikomba or Toi, find another use for that paper. Na thutha wa Onjoria kuma thoko-ini ino ya Mutindwa gutigwo magitara hathara ya mamirioni ma mbeca, makiuga ni rita riao ria mbere kuhirwo. Riu ni moritie thirikari nene na thirikari ya county ya Nairobi oro undu umwe na andu a wendi mwega kumateithiriria niguo mahote gucokereria biacara ciao. Ngiribotera Kameme TV kuma county ya Nairobi, ni njitagwo Wangui wa Mwirere.